Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Uganda. Umunyamakuru Andrew Mwenda usanzwe ari inshuti y'umuryango wa Perezida Museveni yatangaje ko yaza kuba yobora Uganda umunyapolitiki Dr. Kizza Besigye utavuga n'ubutegetsi yari kuba yaramwishe. Mu kiganiro mpaka cyatambutse kuri Actually ITV kuwa gatanu, Mwenda yatangaje ko afite ibimenyetso bihamya ko Dr. Kizza Besigye yari afite umugambi wo kwica Perezida Museveni birimo amajwi. Uyu munyamakuru yatangaje ko Dr. Kizza Besigye yafatirwaga i Nairobi mu gushyingo k'umwaka ushize Perezida Museveni yashoboraga gusaba abasirikare kumwicirayo, ariko ngo kubera umuntu ntiyabikoze. Umunyapolitiki Ibrahim Ssemujju wahoze ari umunyamakuru nawe yavuze ko Perezida Museveni ari kugerageza gucecekesha abanyapolitiki batavuga nawe nka Dr. Kizza Besigye akoresheje iterabwoba no kubafunga. Mwenda wari warakaye yashubije Ssemujju ati umuntu wanyu Besigye yateguraga kwica Museveni. Museveni ni ikiremwa muntu yomba ni mu bubasha bwa Museveni, ntabwo nari kwemerera uriya mugabo gukomeza kubaho. Dr. Kizza Besigye akurikiranweho ibyaha birimo gutunga intwaro mu buryo bunyuranye n'amategeko no gushaka guhungabanya umutekano wa Uganda. Ni ibyaha bifitanye isano n'umugambi ashinjwa guri ku butegetsi bwa Perezida Museveni. Uyu munyamakuru yabwiye Ssemujju ko Dr. Kizza Besigye yashakaga gukora ibinyuranyije n'amategeko, bityo ko na Perezida Museveni yashoboraga gukora ibinyuranyije nayo akamwica mu ibanga. Muri Uganda buhagezweho cyane urubanza rwa Dr. Kizza Besigye ushinjwa gushaka kugira nawe ubutegetsi buriho. Urukiko rw'ikirenga rwambuye ububasha inkiko za gisirikare zamukurikiranaga birakaza Perezida Museveni n'umuhungu we General Muhoozi. Kuwa gatanu amakuru yamenyekanye nuko Perezida Museveni yatumije abadepite bamwiceka intara y'amabere umuyobozi, kandi mu byo baganiriye nuko bazashyigikira ko umuturage wese uzasanganwa intwaro atemerewe azajya buranishwa n'inkiko za gisirikare, kabone n'ubwo urukiko rw'ikirenga rwabyanze. Perezida Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda ariko kandi yanyimuje amakuru yavuga ko igihugu cye giheruka kohereza muri Kongo Kinshasa ingabo zo kurwanya M23 ihanganye mu ntambara n'intwaro y'ingabo za leta. Ni nyuma y'uko mu ntangiriro z'iki cyumweru Uganda yatangaje ko yohereje ingabo mu mujyi wa Bunia mu ntara y'Ituri mu burasirazuba bwa Kongo mu rwego rwo gukumira ubwicanyi imitwe yitwaje intwaro irimo Codeco na ADF imaze igihe ikorera abaturage. Izi ngabo zicyorezwa muri Bunia, ibitangazamakuru birimo nka televiziyo ya Al Jazeera byahuje iyoherezwa ryazo n'umugambi wo kurwanya M23 ikomeje kurwanira n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo. Perezida Museveni mu butumwa yacishije ku rubuga rwa X kuwa gatanu yavuze ko ingabo za Uganda ziri muri Kongo zitarebwa na gato na M23. Ati muri uyu mwanya ndagira ngo ntanga umucyo ku makuru naraye mbonye kuri televiziyo ya Al Jazeera. Hari ikintu nabonye bavuze ko Uganda yohereje ingabo mu burasirazuba bwa Kongo kurwanya M23. Ibyo ntabwo ari byo. Museveni yavuze ko mu myaka ine ishize Uganda yohereje ingabo muri Kongo mu rwego rwo gushyira iherezo kuri ADF yari imaze igihe yica abaturage ba Uganda n'aba Kongo. Yavuze ko izi ngabo z'ikigero zahawe izindi nshingano ebyiri nshya zirimo kurinda umuhanda uhuza uduce twa Beni na Kasindi warimo wubakwa, ndetse no kujya hagati y'ingabo za leta ya Kongo na M23 barimo barwana. Ingabo za Uganda zari mu butumwa bwa EAC. Icyo gihe byari imbere y'uko leta ya Kongo yirukana ku butaka bwa ingabo za EAC ikazisimbuza SADC nyuma yo kuzishinja kwanga kurasa kuri M23. Perezida Museveni yavuze ko bijyanye no kuba ibintu bikomeje kuzamba, leta ya Uganda yawe na Kongo uruhushya rwo kohereza ingabo muri Beni na Bunia. Yakomeje agira ati cyakora kuba ingabo zacu ziri muri Kongo ntawe bihuriye no kurwanya M23. Kuva mu ntangiriro inama yacu ku mpande mu makimbirane ya guverinoma ya Kongo yahoze ari uko zajya mu biganiro. Museveni yunzemo ko amateka y'intandaro y'amakimbirane yo muri Kongo umuti wayo ukaba uhari ndetse ukaba waremejwe ubwo abakuru b'ibihugu bigize imiryango ya SADC babiraga mu nama iheruka kubera i Dar es Salaam. Mu myanzuro y'iyo nama harimo uko leta ya Kongo yajya mu mishyikirano na M23 nubwo yakunze kurahira ko itazigira na rimwe iganira n'uriya mutwe yita uw'iterabwoba. Hagati aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaburiye abaturage bazo baba mu Rwanda zibasaba kwirinda gukorera ingendo mu turere tw'u Rwanda duhana imbibi n'ibihugu by'u Burundi na Kongo Kinshasa. No muburo Washington yatanze biciye muri ambasade iri i Kigali. Iyi ambasade yavuze ko uriya muburo ushingiye uko amakimbirane n'uburasirazuba bwa Kongo akomeje kwiyongera, bityo akaba ashobora kugira ingaruka imbere muri kiriya gihugu ndetse no ku mipaka u Rwanda ruriho n'ibihugu by'ibituranyi, ni ukuvuga Burundi na Kongo. Ambasade ya Amerika mu butumwa yatanze yavuze ko abakozi bayo nabo babujijwe kujya mu turere duhana imbibi n'u Burundi na Kongo kiretse bafite uruhushya rwihariye. Yakomeje yita parike y'igihugu y'Ibirunga, ishyamba rya Gishwati na Mukura, ikiyaga cya Kivu ndetse na parike y'igihugu ya Nyungwe, hose aherereye mu turere tw'u Rwanda duhana imbibi n'ibihugu by'ibituranyi. Imipaka yabyo yavuzwe kandi hari ibyago by'uko amakimbirane yitwaje intwaro ashobora kwiyongera. Amerika yibukije ko umubano w'u Rwanda na biriya bihugu bituranye narwo ukomeje kuba mubi, ndetse ko hari ibitero byambukiranya imipaka mu minsi ishize byagiye bibaho. Mu bindi Amerika yasabye abaturage bayo ba mu Rwanda harimo kuba baryamiye amajanja kandi bakirinda kujya ahantu hateraniye abantu benshi, kumenya aho bari kumwe ndetse no kwitwaza ibibaranga bitaratakaza igihe. Ibihugu bya Afurika y'Iburasirazuba n'iy'Amajyepfo byakunze gusaba Kongo kuganira na M23 intambara igahagarara, ariko Kinshasa yaranze. Abagabo bakuru b'ingabo z'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC bahuriye i Nairobi muri Kenya mu nama yiga ku mutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda General Mubaraka Muganga n'umwe mu bitabiriye iyo nama yateguye n'ibiro by'umunyamabanga mukuru wa EAC Veronica Nduva yabaye ku itariki ya 21 Gashyantare. Ibiro by'ingabo z'u Rwanda byasobanuye ko imyanzuro yafatiwe muri iyo nama izagizwe ku itsinda rihuriro ry'abagabo bakuru b'ingabo muri SADC na EAC ku itariki ya 24
ubwo abakuru b'ibihugu byo muri uyu muryango bombi babiraga i Dar es Salaam muri Tanzania tariki 8 Gashyantare niho banzuye ko abagabo b'abakuru b'ingabo bazahura bakaganira ku buryo imirwano ihagarara muri Burasirazuba bwa Kongo. Byateganijwe ko abagabo b'abakuru b'ingabo muri iyi miryango bazategura raporo y'uko imirwano ihagarara bakazabishyikiriza ba minisitiri b'ingabo muri iyi miryango nabo bakabyemeza. Abo basirikare bahuye mu gihe imirwano ikomeje hagati y'umutwe witwaje intwaro w'Imventura n'ingabo za leta ya Kongo muri Kivu Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo. Ibinyamakuru bya Kenya byanditse ko abagabo b'abakuru b'ingabo basabye ko imirwano ihagarara nta yandi mananiza agahenge kagatanga ubuzima bugasubira uko bwahoze. Hagati ariko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yamaganye ibikubiye mu myanzuro y'inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Uburayi isaba ko u Rwanda rufatirwa ibihano irushinja gutera inkunga M23. Inteko rusange y'imitwe yombi yateranye isuzuma raporo ya komisiyo z'imitwe yombi ku isuzuma ry'ibivugwa ku Rwanda mu mwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi ku kibazo cya Kongo Kinshasa. Iyi raporo ishinja u Rwanda gufasha M23, ariko iyi nteko yemeje ko ubumwe bw'Uburayi bwirengagije nkana impamvu zitera umutekano muke muri Kongo. Ibitekerezo byatanzwe n'abasenateri n'abadepite bo mu Rwanda bagaragaje impamvu ishingiye kuba umuzi w'ibibazo by'umutekano muke muri Kongo bifite inkomoko mu mateka y'ubukoloni biturutse ku mipaka yashyizweho mu nama yabereye imbere mu Budage mu 1944 kugeza 1945. Murakoze. Ijambo ni rya Depite Uwamariya Odette. Ndabashimiye nyakubahwa Speaker ko mpijambo. Nshimiye na komisiyo z'ububanyi n'amahanga ubutwererane n'umutekano kuri raporo bamaze kutugezaho. Nkaba natse ijambo ngira ngo ngaragaze ko inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi atari ubwa mbere isohoye imyanzuro ivuga nabi u Rwanda. Tukaba dukwiriye kuyima amatwi ndetse tugafasha n'abandi badafite amakuru kubibera mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashobora kubifata nk'ukuri bikangiza isura y'u Rwanda n'Abanyarwanda. Nyakubahwa Speaker, ku itariki ya 6 Ukwakira 2016 inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi yafashe umwanzuro uvuga nabi u Rwanda ku bijyanye n'imiyoborere, inagaruka by'umwihariko kuri Victoire Ingabire warukurikiranyweho ibyaha mu nkiko. Icyo gihe inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yarateranye ifata umwanzuro uvuguruza ibyari byagaragajwe. Nanone ku itariki ya 11 Gashyantare 2021 inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi yafashe umwanzuro uvuga nabi u Rwanda ku birebana n'imiyoborere, ugaruka kuri Paul Rusesabagina nawe wari ukurikiranyweho ibyaha mu nkiko. Nyuma yaho inteko ishinga amategeko ku itariki 15 Gashyantare 2021 imitwe yombi yateranye yafashe umwanzuro ivuguruza ibyari byagaragajwe. N'ubu rero ikaba yongeye kwirengagiza ukuri kubibera mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkabasanga nyakubahwa Speaker ibi byose babikora mu rwego rwo kuyobya uburari, bashaka kudindiza iterambere ry'igihugu cyacu no gufunga amaso amahanga kugira ngo batubuze amahirwe yo gutera imbere. Ubukungu bw'igihugu cyacu bukomeje kuzamuka kandi Abanyarwanda baharanira iteka kwigira no gushaka ibisubizo by'umwimerere ku bibazo bahura nabyo. Akaba ari muri urwo rwego nyakubahwa Speaker namaganye iyi myanzuro y'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'Uburayi, ndetse nsaba ko inteko ishinga amategeko y'u Rwanda imitwe yombi yafata iyi myanzuro nk'uko twayigejejweho kugira ngo kuri ku Rwanda kugaragazwe kandi Abanyarwanda bakomeze mu iterambere barangaje imbere. Ndabashimiye nyakubahwa Speaker. Ubu hashize imyaka 66 muri 59 Abatutsi batangiye gutotezwa basaba ko igihugu cyigenga gihabwa ubwigenge busesuye. Ababirigi bahitamo isirebera guha ubwigenge abari babwemereye ko butabwigenge busesuye. Mu mateka tubwirwa ingabo za Kamina nizo zakwirakwije imipanga, ibibiriti, indege za gisirikare nizo zabikwizaga hirya no hino mu gihugu. Abatutsi baricwa, barameneshwa, baratwikirwa, inka zabo ziraribwa, bakijirwa nabi, bameneshwa igihugu. Hashize imyaka 61 1963 ubwo ku Gikongoro hatikiraga imbaga y'abantu barenga 10,000, umunyamakuru akavuga ko abona ari jenoside. Isi yaracecetse irabyihorera mu buryarya bwitondewe ibyima amatwi kugira ngo Abatutsi bahire ishyanga. Hashize 35 ubwo inkotanyi zahagurukaga zibanje kugerageza imishyikirano bikananirana, zigashaka gucokoza no kugerageza ubutegetsi bwa Habyarimana aho kugira ngo isi ibahe ijwi.
ahubwo abafaransa baratabaye, abazayirwa baratabara, bazana indege zikomeye, bagereza gushwiragishwiza inkotanyi zirabananira, kugeza ubwo zigeze aho zitsimbura ingabo za Habyarimana ariko ziri mu mabi zikora jenoside. Nimwibuke ko igihe jenoside yabagaje imyaka 31 Minwari yari ihari ntacyo yakoze, ingabo z'ibihugu by'amahanga zari zihari zatwaraga abenegihugu babyo ntawe zitabara mu Banyarwanda, hatabara inkotanyi n'abarinzi b'igihango. Ubu ngubu ibyo mu myaka ishize yose MONUSCO iri muri Congo 23 nta musaruro igaragaza, ahubwo FDR yahawe umwanya wo kubaka bituye ingengabitekerezo ya jenoside, iyikwiza Congo hafi ya yose ifatanyije n'ubuyobozi buhari, ifatira Burundi, none byarenze ibiyaga bigari, byagannye mu bihugu nka Malawi, byagannye South Africa, Tanzania n'ahandi hari abantu batareba kureba n'inyungu zabo bwite kugira ngo bakomeze gushyigikira force negative zihungabanya umutekano w'u Rwanda, zikomeje gukwirakwiza ingengabitekerezo yo kwimbura abantu bazira uko baremwe gusa, baryoza uko bari ku butaka bwitwa ko atari ubwabo, nkaho hari ababumezemo nk'ibiti. Isi turayisangiye nk'abantu. Ibi rero nkaba nanjye shyigikiye ko iyi myanzuro ya Komisiyo y'Uburayi cyangwa Inteko Ishinga Amategeko y'Uburayi tuyamagana, kandi tukagaragaza uko duhagaze, tukanakomeza kubwira Abanyarwanda tugahaguruka tugasigasira ibyo twagezeho, nta ntambara ikwiye kudutera ubwoba. Murakoze. Nyakubahwa Spika, bindimo kubivuga wahanganye n'iki kibazo mu myaka irenga 18 namaze gukorera ku mupaka wa Kongo mu karere ka Ruvu, mu mirenge hano mu mupaka na DRC muri Bugeshi, Busasamana na Cyanzarwe, mbabwira ko twagabweho ibitero bitandukanye inshuro nyinshi. Iyo bari muri cyagabwe ku icumbi ryanjye muri Mata 2016 saa 6 z'ijoro bagasanga ndaharaye, bakica polisi twabanaga bagasubira muri Kongo. Ibi bitero byagiye byica abaturage, birabamugaza muri iyo mirenge, yewe n'ibiheruka muri Rubavu nabyo mwarabyumvise. Kugira ngo DRC yohereze FDR kutamenyekana, yabanje kubashyira mu mitwe yitwa Nyatura. Ubu yabahimbiye umutwe wise Wazalendo, irabavanga kugira ngo ibashe kubayishira. N'urubyiruko rugizwe n'abana, abakuru n'abato mwabonye, bigishwe ingengabitekerezo jenoside, banahabwa imbunda zikoreshwa mu kwica abanyekongo b'abatutsi. Ibi ndabivuga ko iyi munsi igihugu cya Kongo kigaragaza kwishira uruhare rwacu mu bwicanyi abanyekongo ngo b'abatutsi bakorerwa, rimwe na rimwe akiyongeraho n'abanyekongo bavuga Ikinyarwanda, ubu bahigwa bukware aho bahereye hirya no hino mu kiriya gihugu cya Kongo. Nyakubahwa Spika, ibihugu by'Iburayi byo byirengagiza ukuri kandi babizi, na cyane ko FDR n'Abazalendo ubushize bishe ambasaderi wabo ndetse amwicira muri Kongo ari igihumbi. Igishimishije nuko abanyekongo bamaze kumusobanukirwa no kumenya ukuri kw'ikibazo, kandi bakifuza ko bagikemura n'abanyekongo ubwabo. Shimira cyane abakuru b'amadini n'amatorero bashigikira imyanzuro yafashwe n'imiryango y'ibihugu byo mu karere. Ndasoza shigikira leta y'u Rwanda, Nyakubahwa Spika, ingamba zo kumira no kubuza ibitero bya FDR na DRC, no gukomeza gushyira ubwirinzi bukumira ibitero byabo ku butaka bw'u Rwanda, kuko ubu tuba tuvuga ibindi iyo tudakoreshwa ngo birengere abaturage mu karere ka Rubavu. Ndemeza ko u Rwanda ruhuye n'ibibazo biri muri DRC, uretse kunanirwa guhagarika M23 barwana bagashaka uwo babyegekaho. Kuba uyu mwanzuro wa Parlement Européen warafashwe hashingiwe ku buhamya bw'uruhande rumwe, yewe numva ari ikintu tudakwiye kwihanganira, nkuko mubibona mu gika cya R cy'uyu mwanzuro wabo, ngo babaye briefed na ministre Therese Kayikwamba na Dr. Mukwege, ariko ntabwo turimo kubona aho u Rwanda rwahawe amahirwe yo kwisobanura ndetse n'izindi mpande ziri muri iki kibazo. Ibi bikaba mu by'ukuri bivyora amahame mpuzamahanga abanyamategeko duha agaciro cyane. Hari ihame dukunda kuvuga ngo egalite des armes, bivuze ngo impande zirebwa n'ikibazo zigomba guhabwa amahirwe angana ku makuru, gutanga ibimenyetso no kwisobanura. Kandi iri ni ihame twakuye mu mategeko y'abo banyamurayi, rigaragara no muri article ya 6 ya Convention Européenne des droits de l'homme. Kuba rero barafashe umwanzuro babirenzeho, kuko ibi bigaragara ko ari nk'urubanza
rero ayo mahame agomba kubahirizwa. kuba bitararebweho ngiye numva ari impamvu yuko twasaba ko uyu mwanzuro wabo uteshwa agaciro. Murakoze. Mu gihugu cyacu nk'u Rwanda twagize ingorane zikomeye zikomoka ku bukoroni, harimo imipaka yashyizweho n'abakoroni bigatuma hari abanyarwanda bisanga ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Iyo mipaka ku bw'amasezerano atandukanye ibihugu byarayemeye, ariko aba baturage bisanze ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bakomeje kugira umutekano muke. Ntabwo DRC yabakiriye mu bihe bitandukanye by'ubutegetsi bwaho, n'amazina uko yagiye ahinduka kugeza kuri uyu munsi yitwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ntabwo numva impamvu Inteko Ishinga Amategeko y'Umuryango w'Ubumwe bw'Uburayi ibyirengagiza, mu gihe ishyirwaho ry'iyi mipaka ari bo ubwabo babikoze, by'umwihariko Ububiligi bwakolonizaga yaba Kongo mbirigi y'icyo gihe, yaba n'u Rwanda n'ibindi bihugu. Aha rero kubyirengagiza ni icyerekana ko nyine bakomeza ushaka kurenganya no gushaka gukomeza gukoloniza ibihugu nubwo tuvuga ko ubukoroni bwarangiye. Nagira ngo ntangire nshimira cyane umugaba w'ikirenga ingabo z'u Rwanda, nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, ingabo z'u Rwanda ndetse n'ubuyobozi bw'igihugu cyacu kuko ureba kure no gushyiraho uburyo ubuhanga buhanitse bwo kurinda umutekano w'igihugu cyacu n'uw'Abanyarwanda muri rusange. Ndashimira kandi komisiyo zombi z'imitwe yombi Inteko Ishinga Amategeko zifite ububanyi n'amahanga mu nshingano ku murimo mwiza bakoze kandi mu gihe gitoya. Nkaba ngaragaza ko nshyigikiye uyu mwanzuro ibikubiyemo, kandi mvuga ko namaganye ibinyoma bikubiye muri uyu mwanzuro wa European Parliament, bikubiye muri uyu mwanzuro. Urabona ko birengagiza nkana kuba ikibazo muzi, inkomoko muzi y'iki kibazo, bagakomeza kwegeka ku Rwanda amakosa yose y'imiyoborere mibi ya Kongo idashaka gukemura ikibazo cy'abanyekongo bavuga ikinyarwanda, cyane cyane abo mu bwoko bw'Abatutsi, kimaze imyaka myinshi cyane. Abo bakaba baharanira uburenganzira bwabo, ariko ibi byose bikirengagizwa n'umuryango mpuzamahanga, nibo ba nyirabayazana ndetse ni nabo babiri inyuma mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nyakubahwa Spika, uyu mwanzuro w'Inteko Ishinga Amategeko y'Ubumwe bw'Uburayi ni igitutsi ku Rwanda ndetse no kuri Afurika yose. Ni ikimenyetso simusiga ko iyi nteko ifite inyungu ko nta mahoro arambye yaba muri aka gace. Ibyo biragaragazwa neza naho batesheje agaciro imyanzuro yavuye mu nama yahuje abayobozi ba EAC ndetse na SADC yabaye itariki 8 Gashyantare 2025, aho bagaragaje ko igisubizo cy'ibibazo biri muri kara gace ko muri Kongo kigomba guca mu biganiro hagati y'impande zishyamiranye arizo M23 ndetse n'ubuyobozi bwa Kongo. Iyi nteko rero ibyo bitesha agaciro kuko irafata abagombaga kuganira kuko imiryango yabyemeje y'ibihugu bya EAC ndetse na SADC ikabagira babi. Ni ukuvuga ko ibyo Afurika yari imaze kugeraho ishaka amahoro, imaze kubyumvikanaho ko nta wundi muti uretse kuganira, Abanyaburayi bo batangiye kubisiga isura yuko bibeshye, yuko Afurika yibeshye. Niba Abanyaburayi bavuga bati M23 dore nimbi, dore u Rwanda ni rubi gutya, batangiye guca intege ibyo Afurika yari imaze kugeraho mu gushaka amahoro.
ibyo rero bitubera isomo nk'abanyafurika ko nta wundi muti ushobora kuva ahandi atari twebwe uvuyemo. Cya kabiri nyakubahwa Spika, iyi nteko ifite complicité muri jenoside iri gukorerwa abanyekongo b'abatutsi. Ndahera kuri raporo ya vuba cyane mwaka 2022 intumwa y'umuryango w'abibumbye Alice Wainimunderitu yagaragarije Loni ko ibiri kubera muri Kongo biri gukorwa na FDLR ndetse ifatanyije n'ubuyobozi bwa Kongo ari ukwibasira abanyekongo bavuga ikinyarwanda by'umwihariko abatutsi. Ibyo ariko kandi yagaragaje neza ko biri kugirwamo uruhare n'abayobozi b'abanyapolitiki abanyekongo ndetse n'imiryango itegamiye kuri leta ikorerwa ibera muri Kongo. Ibyo byose ayo makuru nteko y'Iburayi irayafite, nta kintu bigeze na kimwe babivugaho. Ese twavuga ko ari ukwirengagiza ubuzima bw'abanyekongo b'abatutsi nk'uko byagaragajwe na UN budafite agaciro, cyangwa se bashyigikiye ko bakomeza bakicwa birengagije raporo ziriho? Nyakubahwa Spika, rero iyi raporo niyo kwamaganwa, ariko nanone si ukwamaganwa gusa. Uyu muryango w'ibihugu by'ubumwe bw'i Burayi, iyi nteko yabo nitisubiraho kuri iki cyemezo yafashe, biragaragaza neza uruhare rwayo mu guhungabanya umutekano muri aka karere ndetse no gushishikaza ko jenoside ikorerwa muri kariya gace nk'uko byagaragajwe na UN ikomeza kuba, ndetse inshingano zayo zo gutabara nk'uko iteganywa n'amategeko mpuzamahanga bakazihunza, kandi bagombye kugaragaza hari kuba bera jenoside hose hagahagarara. Ayo makuru yose barayafite, barayirengagije, ahubwo bari kugaragaza abicwa n'ababangamiwe ko ari bo kibazo, birengagije imyanzuro ibihugu bya Afurika byari bimaze kugeraho. Murakoze nyakubahwa Spika. Nanjye namaganye uyu mwanzuro w'inteko ishinga amategeko y'ubumwe bw'u Burayi wo kuwa 13 z'ukwezi kwa kabiri muri 2025, kandi nkabashyigikiye umwanzuro tumaze kugezwaho n'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Uyu mwanzuro w'inteko ishinga amategeko w'i Burayi ubumwe bw'u Burayi muri rusange iyo urebye usanga ubagamiye uruhande rumwe, ukanirengagiza ikibazo nyirizina cy'umutekano muke muri kariya karere giterwa n'imiyoborere mibi nk'uko tubizi, ndetse n'ubuyobozi budaha agaciro abaturage babo. Hari ibyagiye bivugwa muri makeya, ariko ngira ngo wenda mbisobanureho gato. Icya mbere ni ukuriya mwanzuro batawuduhaye, kandi babikoze nkana. Banditse ko yuko n'inteko ishinga amategeko y'u Rwanda yawumenyeshejwe, ariko banga kuwutumenyesha. Tuhabwa n'inshuti z'u Rwanda. Bigaragara yuko bari bafite rya hame ryabo rivuga ngo kino dimo consent, kugira ngo bagende bafate ibyemezo byabo bavuga ngo barawutumenyesheje natwe turawemera. Ubwo nicyo bashaka. Icyo kiratuma tujya ku cya kabiri kivuga ngo ariko se ni urukiko ku buryo twabisobanuraho. Tugende tuvuge ngo bahaye umwijambo twe ntibariduha. Ntabwo ari urukiko. Kandi ibyo bakoze biragaragara ko banabogamye. Unagiye kubisobanuraho ntibyababuza kubikora. Babikoze babishaka, bagamije gusebya u Rwanda no gufata imyanzuro ibangamiye inyungu z'u Rwanda. Ubwo rero ntabwo twavuga ngo tubahindura urukiko, iyo yaba ari recolonisation yindi, kuko atari urukiko. Nta nubwo badusumba, ni inteko, natwe turi inteko. Ko gaciro kacu tukagumane, ahubwo tubamagane, nitujya kwisobanura imbere yabo. Igikeneye ni ukubamagana. Murebe ukuntu bahora bavuga yuko aribo baharanira uburenganzira bw'itangazamakuru, ukwishyira ukiza. Ariko mubirebe neza, bari abacyancuro bafatiwe muri Kongo bakanyuzwa no ku butaka bw'u Rwanda. Za video n'amafoto yabo yose yahaye ibinyamakuru bitandukanye, nta kibura cyaberekanye na kimwe kigeze kinaberekana. Kubera iki barabikora nkana? Rero tugomba kujya kubisobanuraho, ahubwo tubamagane. Ndabashimira. Nararanganije amaso ibinyamakuru byandikirwa muri Kongo Kinshasa. Abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika, banditswe umutwe twaje intwaro M23 wasabye ibigo bya leta ya Kongo bikorera mu gihe Bukavu ko byasubukura imirimo.
umuvugizi wa Ventura ku rwego rwa politiki Lawrence Kanyuka yatangaje ko ibigo birebwa n'iri tangazo birimo Regideso ishinzwe gukwirakwiza amazi, SNEL ishinzwe ingufu z'amashanyarazi, ibigo by'uburezi, ibigo by'ubuzima na radiyo na televiziyo bya leta RTNC, ibigo byafunze imiryango ubwo abarwanyi ba Ventura binjiraga muri Bukavu tariki ya 16 Gashyantare. Icyo gihe hari impungenge ko bashoboraga kurwana n'ihoro ry'ingabo za leta ryari ryahungiye mu majyepfo y'uburasirazuba bw'uyu mujyi. Bamwe mu bakozi b'ibigo barahunze hasigara bake, gusa Ventura yasabye ko ibigo byakoresha abo bisigaranye. Kuva Ventura yafatiwe umujyi yatangiye ibikorwa byo gukura mu baturage bishobora guhungabanya umutekano wawo, cyane cyane intwaro y'ihoro ry'ingabo za leta ya Kongo ryari ryanyanyije mu bana. Ventura yamye ko yamaze kugarura umutekano muri uyu mujyi ndetse yanishije abaturage bawutuyemo ko itazawuvamo ahubwo izakomeza kubarinda. Iri horo ryeretse itangazamakuru imbunda 50 ziganjemo izo mu bwoko bwa AK-47 rimaze kuvana mu baturage nyuma y'uko rifashe umujyi wa Bukavu ufatwa nk'umurwa mukuru w'intara y'Kivu y'Amajyepfo. Ku itariki ya 14 Gashyantare, iminsi ibiri mbere y'uko Ventura ifata umujyi wa Bukavu, nibwo abapolisi n'abasirikari ba Kongo bahunze basiga imbunda nyinshi z'inyanyagiye mu baturage. Tariki ya 20 Gashyantare, Ventura ifatanije n'abaturage mu muganda wiswe Sarongo wo gusukura umujyi, hanasabwa abaturage bafite imbunda kuzishyikiriza, nabo babikoze batiganda. Tariki ya 21 w'ukwezi, umuvugizi wa Ventura mu bya politiki Lawrence Kanyuka yeretse itangazamakuru imbunda n'amagazini bamaze gukusanya mu baturage. Yavuze ko nyinshi ari abaturage ubwabo bazibazanira. Kanyuka yabwiye abanyamakuru ko kuva mu gitondo cyo ku itariki ya 21 Gashyantare bari bamaze gukusanya imbunda 150 n'amagazini 250. Yavuze kandi ko abana bo muri uwo mujyi wa Bukavu barimo bakinisha imbunda umubyeyi wabo yasize mu rugo, umwana asa mugenzi we aramwica. Atabana ntabwo bazi gukoresha imbunda, niyo mpamvu dusaba FARDC yose wazayenda n'undi muntu wese ufite imbunda yasize mu rugo kugenda bakazifata bakazizana. Uyu muvugizi yasabye abasirikare ba FARDC bishe mu ngo zabo kwishyikiriza uyu mutwe, abizeza ko bashaka kuguma mu gisirikare bazahabwa amahirwe yo kukijyamo, ndetse ko n'abashaka kuba civile bazabasezerera bakava mu gisirikare. Ati n'abafite imbunda bari kuzizana, nta muntu bafunga iyo azanye imbunda. Ushaka kujya mu gisirikare turamwandika akajya mu mahugurwa. Itariki ya 16 Gashyantare uyu mwaka nibwo Ventura yemeje ko yafashe umujyi wa Bukavu nyuma yo kuyirukanamo abasirikare bo mu ry'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Kuva uwo munsi abarwanyi ba Ventura batangiye ibikorwa byo gushakisha abafite intwaro bari bakiyishe muri Bukavu no guhangana n'abasirikare bari bahungiye mu majyepfo y'uburasirazuba bw'uyu mujyi. Nyuma yo guhashya ihuriro ry'izi ngabo za Kongo, abaturage batangiye gusubira mu byabo ndetse ibikorwa biracyakomeje muri uyu mujyi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunikire muri Sudani y'Amajyepfo. Abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe muri Sudani y'Epfo bafashe icyemezo cyo gufunga amashuri yose kubera ubushyuhe bukabije butuma abanyeshuri bikubita hasi. Ni icyemezo cyafashwe guhera ku wa 4 tariki 20 Gashyantare, bikaba byemeje ko kizamara ibyumweru 2 nta shuri na rimwe rifunguye kubera ko ubushyuhe bukabije burimo gutuma abanyeshuri bitura hasi. Ni inshuro ya kabiri icyo gihugu gihuye n'icyo kibazo gifatwa nk'igiterwa n'ingaruka z'ihindagurika ry'ikirere rinajyana n'imyuzure myinshi ikunze kwibasira Sudani y'Epfo mu gihe cy'imvura. Mu mwaka ushize muri Gashyantare na Werurwe nabwo amashuri bitewe n'ubushyuhe bukabije yarafunzwe. Minisitiri wungirije w'uburezi muri Sudani y'Epfo Martin Takomoyi yavuze ati nibura abanyeshuri 12 barikubita hasi buri munsi mu mujyi wa Juba. Minisitiri w'ibidukikije Josephine Napo Nikosmos yasabye abaturage kuguma mu ngo zabo bakanywa amazi ahagije kuko igipimo cy'ubushyuhe kuri ubu ngubu cyageze kuri dogere Celsius 42 kandi bikaba biteganyijwe ko bukomeza kuzamuka. Minisitiri Naponi yasabye abakozi ba leta gukora amasaha make bagasimburana, icyo yise ngo ni working shift, kugira ngo birinde ingaruka ziterwa n'ubushyuhe bukabije zishobora kubageraho. Abakora mu rwego rw'uburezi basabye leta guhindura gahunda y'amashuri akazajya afunga muri Gashyantare akongera gufungura muri Mata mu gihe ubushyuhe butangiye kugabanuka. Societe civile yitwa Integrity South Sudan yanenze guverinoma kuba itarashyiraho ingamba zikwiye zo guhangana n'ibihe bikomeye by'ubushyuhe, ku buryo ko gufunga amashuri bitewe n'ubushyuhe ngo ari ikigaragaza ko leta yananiwe guha agaciro gakwiye uburezi bw'abana ba Sudani y'Epfo. Sudani y'Epfo ifite urwego rw'ubuzima rwahungabanye kubera gushegeshwa n'intambara. Hanyuma mu Burundi babwire ko umunyamabanga mukuru w'ishyaka CNDD-FDD Reverend kuri umaze iminsi bivuga ko bari kuvurirwa hatazwi n'indwara itazwi yagarutse mu gihugu mu rujoro rukomeye ku buzima bwe. Ikinyamakuru SOS Media cyavuze ko umunyapolitiki utavugaho rumwe mu Burundi yagarutse ku wa 4 mu ibanga nta uzi niba yaraje yakize cyangwa se akirwaye. Umwe mu bantu b'imbere muri ishyaka CNDD-FDD waganiriye n'iki gitangazamakuru yirize kuvuga ko Ndikuri yameze, yavuze ko yaje mu gihugu kandi ahumeka. Reverend Ndikuri yo ntawuzi ikintu rwa uretse ko umurinzi we barwariye rimwe yahise apfa, hagakiyeho ko wenda baba baramuroze. Uku guceceka ku buzima bwa Ndikuri ikinyamakuru cyavuze ko kutazahera kuko byanze bikunze natagaragara mu ishyaka bizaba bisobanura ko amagara yatameze neza, ko amagara yatameze neza, ko amagara yatameze neza, ko amagara yatameze